ka Voice of the People Party VPP da kawai kasur kala jet UMDC kanong Thamai constituency uba Winston Tony Lingdo panshimti kashuki chief executive member lani CEM ba Thamai juga Khasi Hill Autonomous District Council KCDC berkumju yoba Denzil Reinhard Chen banyo rung haka executive committee isi Thamai ke KCDC mentakasi ke Voice of the People Party kalalum ya kejinglang bakerki banjet yonomi khmat banshimti ya kakam CEM bat UEM hapo ke KCDC kani kalong hadin bana kaliang ba semberlang renja ulai no ya kashuki CEM nin kasngi na kejingban jong kejing stom habakren siklat pthai kebor ba Arden Miller Basai Moj UMLA kanong kram bolong ru presiden ke VPP ulaong ba menta kasngi ke parti kalalum ya kejinglang banshim ya karai banjet UMDC banshimti kashuki CEM ha KCDC bat kani galong hadin buba semberlang renja ulai no ya kakam kumu CEM namar kejingbom don ya kemet kebakoj bakya haka jingilang da kawai kasur ila shim ya karai banjet UMDC kanong Thamai constituency uba Winston Tony Lingdo bandong CEM ba Thamai ke KCDC nalor kani lajirru UMDC ke jayau mau prem constituency ba Denzil Reinhard Chen bon yorung haga executive committee ba Thamai ke KCDC ulaong ula benrap kani kalong hadin bau CEM ke KCDC ba semberlang renja lahir syukino kum CEM bat kumta lahab bantau da kawai ke isi ba Thamai nalor kani namar bau ba semberlang renja la syu bandon benta ke KCDC kumta ngelajirno ya UEM ba Thamai